važna za .NET programerima u regionu. Jedan od najboljih načina da budete kompetitivni na tržištu, predstavite se budućim poslodavcima te dokažete svoje kvalifikacije jeste polaganje nekog od Microsoft certifikata. Academy 387 po prvi put nudi kurs pripreme za polaganje jednog od trenutno najtraženijih Microsoft certifikata 7486 Developing ASP.NET MVC Web Applications. Ovaj kurs je namijenjen developerima sa iskustvom u .NET programiranju i pokriva napredne prakse programiranja koristeći MVC4, Entity Framework, JavaScript i Azure. U sklopu ovog kursa naučit ćemo vas kako da kreirate MVC4 web aplikaciju koristeći Visual Studio 2013 i C#, te da osmislite arhitekturu, dizajnirate UX i data model i na kraju deployate tu aplikaciju. Kurs pokriva sve oblasti koje su potrebne da biste se pripremili i položili ovaj certifikat, uključujući finalni test provjere znanja po završetku kursa. Ja sam Selma Lupić, certificirana sam Microsoft Solutions Developer, razvojem .NET aplikacija se bavim već preko 5 godina i vodit ću vas kroz ovaj kurs.